riječima Bananušić se nada da će Srbi svoju hipersoničnu raketu spremiti nazad u gaće, ali tko ima posla sa Srbima zna da ga oni kad jednom izvade ne spremaju dok ne dobiju nogom u jaja. Ali dobro, svatko klima s onim što ima. Nije to problem, nego je malo nezgodno što u srpskoj vojsci i javnosti ovu dalekometnu raketu od milja valjda već zovu Zagrebčanka. Naime, Zagrebčanka se još dobro drži i ne bi bilo u redu da se ona ruši. Ok, tu i tamo s nje otpadne koja mramorna ploča, ali do sad još nitko nije stradao. A znamo iz naše prakse da dok netko ne strada nema potrebe za intervencijom, pogotovo vojnom. Ali mogli bi se onda tu nešto dogovoriti? Jer ministar Bačić već neko vrijeme se muči sa zgradom Vjesnika. Ni danas nema odluke kako će se Vjesnikov neboder rušiti, iako su to najavili iz Ministarstva graditeljstva. Odluka bi trebala biti poznata do kraja tjedna. Evo, ni 5 mjeseci od požara još se ne zna kako će rušiti zgradu Vjesnika. Hoće li malo pomalo ili sve odjednom, ovako ili onako, hoće li minirati ili ekološki razgrađivati. Dosta je tu inženjerskih problema, pa bi bilo lijepo da se to riješi u skladu s tradicionalnim dobrosusjedskim odnosima. Neka komšije svoje sveže rakete umjesto Zagrebčanka nazovu Vjesnik ili Vesnik, ako će im biti lakše. Eto, tako bi to dobre komšije riješile. Srbi bi se riješili tih raketa, a mi bi se riješili Vjesnika i svima dobro. Ali za sad ništa od toga. Na srpske prijetnje dalekometnim bojevim glavama Hrvatska je odgovorila glavama za šišanje. Na nulu, razumije se. Da, počeo je vojni rok, u vojarne ušlo 800 pripadnika Z generacija. Znamo da se na njih uvijek možemo osloniti. Ako se sjećate, kad su ruski tenkovi oklopna vozila krenuli na Ukrajinu, bili su obilježeni velikim slovom Z. Znaju Rusi da je Z generacija strah i trepe za suparničku stranu, pa se na njih sad evo i mi oslanjamo Z kao zajebani. Nema televizije koja nije poslala svoju ekipu da vidi kako su se Z ročnici snašli prvog dana u vojsci, pa se tako i za stanje nacije iz vojarne u Požegi javila naša reporterka Mija Lorena Radoš Krištovčić-Rogić-Topić. Ročnici su proveli svoj prvi tjedan u vojsci, pa da vidimo kako im je. Kako ide obuka upravljanja dronovima? Ma top, evo, već sam ih 3 razbio danas i stalno nove donose. Kako ide spremanje kreveta? Jeste li naučili zatezati plahte? Ne, kreveti još nisu stigli, spavamo u kantini. Kako ste zadovoljni hranom? Hrana je super. Danas je bila bezglutenska pizza s kvinojom i čija sjemenkama i hamburger s fermentiranim graškom. Jesu li teški sklekovi? Kakav vam je to osip na licu? Alergičan sam na neorganski pamuk, sad čekam mamu da mi donese kremu. Vi ste mama od jednog ročnika, otkud vi ovdje? Onaj moj majmun se rekao javit kad stigne i nije, pa sam došla vidjeti gdje je. Niste li malo prestari za služenje vojnog roka? Nisam, ja imam 19 godina, ali malo starije izgledam. Iz vojarne u Požegi za stanje nacije Mija Lorena Radoš Krištofić-Rogić-Topić. Reci, vojni rok. Vojni rok. Za gledatelje koji vjeruju svemu što vide na televiziji, moram napomenuti da je Mija Lorena Radoš Krištovčić ili kako već Rogić-Topić prvi hrvatski AI reporter. Pokazalo se da su takvi izmišljeni reporteri jednostavni za održavanje, znatno su jeftiniji i pritome puno pouzdaniji. Ako mislite